This is Retro Music Production. This is Kareta Indonesia and performed by Bintang Perkasa Audio Production featuring Pemuda Tawangagung Bersatu. This is Retro Music Production. This is special performance by Trevor Studio featuring Jenggot Project Remix. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap kehadiran akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kamu terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengancam. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 This is special performance